Want to start speaking Afrikaans today? In this beginner lesson, you'll learn the most important greetings, everyday phrases, and numbers you can use immediately. Let's make Afrikaans simple and fun. We'll include short practice breaks throughout the video to help you practice what you've learned. Let's start with greetings and basic introductions. Repeat after me. Hallo. Hallo. Goeiemôre. 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 Goeiemiddag. 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 Goeienaand. 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 Hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Dit gaan goed. Dit gaan goed. Dit gaan goed. Wat is jou naam? Wat is jou naam? Wat is jou naam? My naam is Linda. My naam is Linda. My naam is Linda. Time to practice. I'll say the English, you say the Afrikaans. Ready? Let's go. Good evening. Goeienaand. Good morning. Goeiemôre. How are you? Hoe gaan dit? My name is Linda. My naam is Linda. Good afternoon. Goeiemiddag. What is your name? Wat is jou naam? Great job! Let's continue with a few more ways you can respond when greeted. Dit gaan nie goed nie. Dit gaan nie goed nie. Dit gaan nie goed nie. Nie te sleg nie. Nie te sleg nie. Nie te sleg nie. Ek is moeg. Ek is moeg. Ek is moeg. Ek is baie besig. Ek is baie besig. Ek is baie besig. Dit is 'n mooi dag. Dit is 'n mooi dag. Dit is 'n mooi dag. Dit is koud vandag. Dit is koud vandag. Dit is koud vandag. Dit is warm vandag. Dit is warm vandag. Dit is warm vandag. It's a beautiful day. Dis 'n mooi dag. Not too bad. Nie te sleg nie. I'm very busy. Ek is baie besig. It is cold today. Dit is koud vandag.
I'm not doing well. Dit gaan nie goed nie. It is a hot day. Dit is warm vandag. Well done. Let's continue with useful everyday phrases. Dankie. Dankie. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Dit is 'n plesier. Dit is 'n plesier. Dis 'n plesier. Asseblief. 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 Ja. Ja. Nee. Nee. Please. Asseblief. Thank you very much. Baie dankie. You're welcome. No. Nee. Yes. Ja. Let's learn a few phrases around language and understanding. Verskoon my. Verskoon my. Verskoon my. Ek verstaan nie. Ek verstaan nie. Ek verstaan nie. Kan jy dit herhaal? Kan jy dit herhaal? Kan jy dit herhaal? Praat jy Engels? Praat jy Engels? Praat jy Engels? 'n bietjie. 'n bietjie. 'n bietjie. Ek praat nie Engels nie. Ek praat nie Engels nie. Ek praat nie Engels nie. Can you repeat that? Kan jy dit herhaal? Excuse me. Verskoon my. I don't understand. Ek verstaan nie. A little. A bietjie. Do you speak English? Praat jy Engels? I don't speak English. Ek praat nie Engels nie. Apologies. Excuse. 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 Jammer. 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 Ek is jammer. Ek is jammer. Ek is jammer. Dis okay. Dis okay. Dis okay. Numbers are super important for learning dates, money, time, and basic communication. Let's start to learn from 1 to 20. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13.
14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Sewe, 14, 9, 16, 8, 20, 2. Great job! Now let's learn to count in tens. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Vyftig, 80, 30, 90, 60, 40, 100, 70. When you say compound numbers in English, you read them from left to right, exactly the way they are written. 53. You start with the tens and then the units. In Afrikaans, you read compound numbers from right to left. 53. You start with the units, 3, then add the tens, 50. So if we translate it literally, it becomes 3 and 50. Let's practice some compound numbers. 21, 21, 32, 32, 43, 43, 54, 54, 65, 65, 76, 76, 87, 87, 98, 98, 99, 99, 98, 43, 65, 32, 76, 21, 99. Great job! You've learned greetings, everyday sentences and numbers. Enough to start speaking Afrikaans today. Continue your learning journey with simple translated stories here on the channel. See you in the next video.